Nshuti bakunzi b'ikiganiro isesenguramakuru, turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi. Tuje mu makuru agezweho muri kano kanya, aho uraza gusanga uruzinduko rukomeye cyane rwabaye hagati ya Emmanuel Macron w'Ubufaransa yagiriye muri Kenya. Bikavugwa ko n'andi makuru hari n'inama ikomeye iri kubera muri iki gihugu cya Kenya, akaba n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba yayitabiriye. Turaza kureba byinshi kuri iyi ngingo, turaza kuba tukubwira ko kandi Minisitiri Justin Nsengiyumva yaba yageze mu ruzinduko rw'akazi muri Repubulika ya Uganda. Turaza kureba byinshi, ese ni igiki kimujyanye? Turaza kureba byinshi kuri izi ngingo. Ntabwo ndi njyenyine, birumvikana, ndi kumwe na Bwana Rudasumbwa ndetse na Bwana Ngoboka. Tudatinze reka twakire Bwana Rudasumbwa tugezeho zimwe mu ngingo yaduteguriye zerekeye no kuri iyi mitwe majije kuba nabagezaho. Ikaze Bwana Rudasumbwa. Ikaze namwe bakunzi bacu, turabashimiye cyane kuri uyu mwanya muduhaye. Twinjiye ku butaka bwa Kongo, harimo kumvikana ibikomeye, aho usanga ibice M23 irimo kuvamo abasirikare ba FARDC bari guhita babyinjiramo. Amakuru twakiriye navuga ko aho muri Plaine de Ruzizi abasirikare b'Abarundi barangije kuhasesekara. Gusa ridiro zamenyekanye ko zapanzwe M23 ngo yashyizweho iterabwoba na Leta z'Ubumwe za Amerika, aho abahanga n'inzobere mu busesenguzi bavuze ko M23 mugomba kuyisengera mu buryo bukomeye, kuko ubu tuvugana Amerika ibagejeje ahantu habi cyane ku bigendana n'ibyo Sebarundi yagiye asabira abasirikare ba M23. Ni mu gihe ku rundi ruhande umukino wa politike ukomereje muri Kenya. Nk'ubwo urasanga muri iki gihugu cya Kenya Perezida Kagame yarangije gusesekara aha muri iki gihugu. Mu minota mikeya twamenye ko uru ruzinduko rushobora gusiga ruhinduye byinshi cyane muri umutekano w'akarere. Ubundi uvuye operation muzi bakubwira ko igihugu cya Kenya cyaba cyarandikiye UN ku kuba bohereza ingabo muri Cabo Delgado, dore ko igihugu cy'u Rwanda bakibwiye kwitegura gukurayo ingabo muri Cabo Delgado. U Rwanda rukavuga ko hari ubushobozi budahagije. Ibihugu by'amahanga byagiye bitera inkunga iki gisirikare cya RDF gihangana n'ibyihebe biri aho muri Cabo Delgado. Mu by'ukuri Kenya yabaye ya mbere mu yihutira kwandika gusimburayo igihugu cy'u Rwanda. Gusa hari n'andi makuru yari yatangiye kugaragara avuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB aricyo ngo kirimo kumvikana kuri table y'abashobora kujyanwa aho muri icyo gihugu cya Mozambique. Ibi bivuze iki ku kuba Macron ari we wimanukiye muri Kenya, ndetse muri iyi nama ya African Summit France uba bagiye baganira kuri byinshi bitandukanye, bigasa nk'aho abaperezida bamwe bo muri aka karere babaheje. Bisobanuye nk'ikintu cy'ingenzi cyane, biragaragaza ngo ubufatanye bw'ibihugu ndetse n'Ubufaransa mu bigendana no ku mirongo imbere ku rugamba nabyo ngo bishobora kugenda gutyo, mu gihe Leta z'Ubumwe za Amerika yakomeza kwigiriza nkana kuri abasirikare b'inyeshyamba za M23. Amakuru nanone atugeraho avuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze muri Kenya kuri uyu wa 11 Gicurasi 2026. Impamvu yitabiriye inama y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa yahawe izina African Forward Summit, iraza kuyoborwa
na Dogiteri William Samuel Ruto aka Kasongo. Ikindi nanone ku rundi ruhande, ibyo wamenya mu makuru nanone twakiriye muri studio muri aka kanya, navuga ko ibitero by'abasirikare b'Abarundi aho mu Minembwe byafashe ubusa, aho abasirikare b'Abarundi ngo bakuyeho ikoranabuhanga, bakuriweho ikoranabuhanga bafashishaga basharinga amabombe aremereye cyane muri ibi bice bya Minembwe. Reka nakire Bwana Musangiza w'amagambo modereta komeze guha n'ikaze n'abandi banyamakuru. Urakoze cyane Bwana Rudasumbwa. Tudatinze reka twongere twakire Bwana Ngoboka nawe atugezeho byinshi ku ngingo yaduteguriye. Ikaze Bwana Ngoboka. Murakoze cyane Bwana munyamakuru, nongeye kwishimira kongera kugaruka kuri iki gitangazamakuru, aho tugiye kwibanda mu makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Gusa mu makuru ngiye kwibandaho ndagaruka ku mutekano muke uri kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ngaruke ku bikorwa bitandukanye bya gisirikare biri guhuza abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubwo turarebera hamwe ko igisirikare cya AFC M23 kimaze kuva mu bice byinshi kugeza ubu muri Sud Kivu, nyuma gukomeza kubahiriza agahenge ngo n'igitutu botswa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse turongera turebere hamwe andi makuru avuga ko ingabo za coalition ya FARDC zongeye gusubira mu bice bitandukanye biri gutarwa n'abarwanyi ba AFC M23. Turarebera hamwe impamvu abasirikare ba AFC M23 bari kurekura ibice bitandukanye bisanzwe bigenzurwa n'abarwanyi nyamara bikisubizwa igisirikare cya FARDC, ndetse n'icyo bivuze ku ntambara n'imirwano ihuza abasirikare ba AFC M23 n'igisirikare cya Congo FARDC. Narone kandi Bwana munyamakuru, turarebera hamwe ko igisirikare cya FARDC kugeza ubu ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo bari gushinjwa gukomeza guhatiriza abanyamurenge batuye mu gace ka Bikobokobo gushyigikira igisirikare cya FARDC ndetse n'ingabo z'Abarundi mu bikorwa bitandukanye bahanganye muri ADP twirwa no AFC M23. Izi ni ingingo zikomeye turatoza ku makuru ari gutangazwa na societe civile y'aka gace, ndetse kugeza ubu n'icyo aba banyamurenge bari gusabwa birimo kugeza ubu bagomba gukora mu gukomeza gushigikira coalition ya FARDC. Izi ni ingingo zikomeye turagarukaho. Bwana munyamakuru, none turagaruka mu kiganiro Perezida Ndayishimiye n'ikinyamakuru Jeune Afrique yongeye guhishura ko kugeza ubu igisirikare cya AFC M23 n'u Rwanda bafite umugambi n'ibikorwa bikomeye byo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Turongera tugaruke amakuru yafashwe kongera kwibasira u Rwanda kwakozwe Ndayishimiye, ndetse kugeza ubu n'ibyo ngiye gushinja u Rwanda birimo kugeza ubu kuvuga ko ruteje ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Bwana munyamakuru, turongera dusimbukira mu gihugu cya Uganda, ubwo biri kwemezwa ko Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda wamaze kugera mu gihugu cya Uganda ni ukwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni wongeye gutsindira kuyobora igihugu cya Uganda. Turebera hamwe abandi baperezida bamaze kugera mu gihugu cya Uganda, birimo Perezida Salva Kiir kugeza uwa Sudani y'Epfo, ndetse turarebera hamwe na Perezida wa Somalia Hassan Mohamud wamaze kugera mu gihugu cya Uganda kuri tariki mu kwitabira umuhango uzaba ku munsi w'ejo ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa gatanu. Ni inkuru zitandukanye turongera kurebera hamwe abaperezida biteguwe kwitabira uyu muhango ndetse n'abategetsi bakomeye biteguye kwitabira umuhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. None kandi turongera tugaruke ku makuru atandaje ari gutangazwa na AFC M23 agaruka ku mutekano w'akarere, ndetse by'umwihariko ibikorwa bitandukanye biri gukorwa mu bice bigenzurwa na AFC M23. Narambiranye Bwana Musangiza amagambo, nongeye kuguha umwanya wongera utuyoborera amakuru akantu ku kandi utwinjiza mu kiganiro dusobanura ingingo ku ngingo kuri aya makuru ajyanye n'umutekano w'akarere. Murakoze.
urakoze cyane bwana Rudasumbwa. Abakunzi bacu murumva yuko amakuru ahari ni menshi cyane, ni menshi cyane. Muraranditswe kuza gukurikira aya makuru kugeza ku musozo. Harimo ubusesenguzi buhambaye, tutizinze mu magambo. Reka twakire bwana Rudasumbwa, tunyuriremo mu nkuru waduteguriye muzi ngingo, ugaruka ese ni iyihe mpamvu yatumye perezida nka Emmanuel Macron yaba yagera muri Repubulika ya Kenya. Yego hari inama yajemo, ariko byanze bikunze ntago habura n'ikindi cyaba cyamuzanye kijyanye n'uyu mutekano cyane cyane wo mu karere. Bwana Rudasumbwa, wabitunyuriramo, ese uru ruzinduko rusobanuye iki? Tuguhaye ikaze. urakoze cyane. Iyi ni inama idasanzwe irimo kubera muri Afurika, ndetse irasiga habaye impinduka nyinshi zikomeye, zimwe zishobora no kugira ingaruka mbi cyangwa nziza ku karere. Ugendeye ku ngengabihe y'abanyaburayi uburyo bakora, amakuru akugaragariza neza ko ubundi abanyaburayi abazungu bose batanakunda Afurika. Ibyo nk'aho bidahagije no kubona Emmanuel Macron ava mu gihugu cy'Ubufaransa akamanuka muri Afurika, ni ibintu bitakiri bitangaza, kuko Afurika ikomeza kuba umubumbe wifuzwa n'ibyo bihugu nyine. Ubundi mu busanzwe ibihugu si byigeraga bimanuka ngo bize gusura Afurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hagati aho Emmanuel Macron, tugendeye kuri realite ihari cyangwa ukuri, reka tube specific tubivuge, nuko Ubufaransa busigaye buciriritse rwose. Ibyo nk'aho bidahagije, nuko ubu Abafaransa deal bumvikanamo n'utudiru twa hato na hato dupfuye, ku buryo utavuga ko ari icyizere ubugenana n'ubukungu bwa Afurika bihambaye bagezaho, kuko Abafaransa n'ubundi politike yabo uburyo bakoramo bakurura bishira. Buriya Abashinwa yo bakoramo diru zabo n'Abanyafurika nibyo washimira Abashinwa, usibye wenda nk'abaperezida bamwe na bamwe baba batabyumva neza kubera menace cyangwa neo colonialism ibyumvikana mu Burayi. Ibyo nibyo bituma ibintu bisa nkaho babiganishije aho bashaka, bakukumvisha buryo ki Abashinwa ndetse n'Abarusiya gukorana nabo ari icyaha gikomeye cyane. Kenya muri aka karere ni igihugu gifite izina rikomeye. Dusubire inyuma gato, cyakolonijwe n'Abongereza, British, babonye ubwigenge muri 1963. Ni igihugu nanone gifite amateka muri Afurika, muri Burasirazuba bwa Kongo, ndetse bakaba ngo imitwe yitwaje intwaro hafi ya yose ngo yaba ifitanye n'isano bituruka muri Kenya. Ibivuze iki? Emmanuel Macron nawe yaba arimo kugana ku kuba mu baterankunga bashya, noneho akinjira mu by'urugamba mu buryo budasanzwe, dore ko batangiye kwijundika Abanyamerika bababwira ko ngo bashobora no kuva muri iriya miryango yabo ya NATO. Abanyamerika nibyo bakomeza kugenda bakangisha bene ibihugu byo mu Burayi, akora mpamvu muri kubona nabo barimo kugenda baca izabo nzira kugira ngo bagere muri Afurika neza, no kuba banyuze muri izi nama nyine. Mu bigaragara uruzinduko rwo n'izindi mu magambo nuko ruri buze guhindura byinshi kandi bikomeye cyane. Murakoze. Urakoze cyane, urakoze cyane bwana Rudasumbwa. Mu nyemerere noneho reka nanone twakire bwana Ngoboka, tuguhaye ikaze. Nawe waza cyane kuko twumvishe ko dufitiye amakuru menshi, uruzinduko rukomeye cyane. Bamwe benshi barufataga nk'uruzinduko, ariko twumvishe ko ari irahira
rya perezida Museveni, uyu muminisitiri Nsengiyumva Justin agiye kuba yitabira. Ikaze uduhe byinshi n'andi makuru waduteguriye bwana Ngoboka. urakoze cyane bwana munyamakuru, nishimiye kongera kugaruka ndamburira hamwe impine z'ingingo nifuje ko tuganirira ijoro. Gusa nifuje kongera gutangira n'uruzinduko rwa minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Rwanda Justin Nsengiyumva mu gihugu cya Uganda, ubwo biri kwemezwa ko yahagarariye nyakubahwa perezida Paul Kagame mu kwitabira umuhango w'irahira rya Yoweri Kaguta Museveni. Ibi bigashingira ku kuba nyakubahwa perezida Paul Kagame amakuru ari kwemeza ko yamaze kugera i Nairobi muri Kenya mu kwitabira inama kugeza ubu ihuza ibihugu bya Afurika n'Ubufaransa, ndetse amakuru akemeza ko nyakubahwa perezida Paul Kagame afite ikiganiro gikomeye cyo kongera gusobanura uburyo ki ibihugu bya Afurika bigomba gukoresha neza ubwenge bukorano, ndetse no gukomeza gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugabanya ibyanduza ikirere mu buryo bw'ibikorwa bitandukanye by'inganda. Amakuru ari kwemeza ko kuba nyakubahwa perezida Paul Kagame yagiye mu gihugu cya Kenya aribyo byatumye yohereza minisitiri w'intebe ngo amuhagarare mu gihugu cya Uganda. Bwana munyamakuru, amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu muri Uganda hateganwa irahira rya Yoweri Kaguta Museveni. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ararahira ku munsi w'ejo ku itariki ya 12, bikemezwa ko minisitiri w'intebe yari ageze muri Uganda na perezida wa Somalia Hassan Mohamud, ndetse bikemezwa ko abanyacyubahiro bakomeye n'abaperezida b'ibihugu bitandukanye. Reka dusimbuke ku izindi ngingo ziri kuvuga mu burasirazuba bwa Kongo, ziri kwibanda ku ntambara iri kuhuza igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 n'igisirikare cya FARDC, dore ko biri kuvuga ko igisirikare cya AFC M23 gikomeje kurekura ibice bitandukanye byagenzurwa n'uyu mutwe nyuma y'igitutu biri kwemezwa ko uyu mutwe uri kotswa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse kugeza ubu n'ibindi bihugu bitandukanye bishyigikiye ibiganiro by'amahoro biri guhuza igisirikare cy'umutwe wa AFC M23 n'igisirikare cya Congo FARDC. Bwana munyamakuru, ikintu gikomeye gatatu hiriwe hakorwa ibikorwa byo gukora diploma y'abasirikare n'ibikoresho bya FARDC biri kwegerezwa mu bice bikomeye byavuremo AFC. Imyanzuro iri gufatwa na AFC M23 yo kurekura ibice kugeza ubu byanyuzwa n'uyu mutwe bigasubizwa igisirikare cya Congo FARDC. Bwana munyamakuru, amakuru arakomeza kwemeza ko kugeza ubu igisirikare cya AFC M23 kuri itariki cyo gukura ingabo mu bice bikomeye harimo na Plaine de Ruzizi, ngo kuko imidugudu igera kuri 5 yavuyemo abarwanyi ba AFC M23. Ibi bikongera gutanga ishusho y'ibikorwa bikomeye n'uburemere buri kuba hagati ya AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC bice mu biganiro bya diplomasi kugeza ubu iyobowe n'Abanyamerika. Benshi bakibaza niba kuva mu bice bikomeye bigenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23 bizaba igisubizo nyacyo kugeza ubu mu bikorwa byo gukemura intambara biciye mu nzira ya diplomasi z'ubumwe na AFC M23. Abandi kugeza ubu bakagaragaza ko kugeza ubu ari lobbying ikomeye yakirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukomeza gushyigikira Kinshasa no kurwanya AFC M23. Ayo niyo makuru akomeye ariko bari bakwivanwa n'iva ry'ibice bya AFC M23. Bwana munyamakuru, natinze rero munyemere twongeye tugaruke ku kiganiro kirambuye cyabaye hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'igitangazamakuru Jeune Afrique. Ni Perezida Ndayishimiye wongeye kwikoma mu Rwanda arushinja kuba kugeza ubu rukomeje gutera impungenge u Burundi kuko rufite imigambi n'ibikorwa bikomeye ngo byo gutangiza intambara ku Burundi no gukomeza guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ni Ndayishimiye wongeye kuvuga ko u Rwanda
rukomeza gufasha AFC-M23 ndetse n'umutware Ditabara ugaba ibitero byibasira abaturage b'abarundi. Ndishimiye yongeye guhishura ko kugeza ubu nubwo AFC/RDF-M23 bavuye mu bice bikomeye birimo teritwari ya Ndayishimiye ndetse ukomeje gushyigikira ibikorwa bikomeye byo kurwanya u Rwanda muri iri joro. Bwana munyamakuru murakoze. urakoze cyane bwana Ngoboka rumeje nciro niragiro yuko abakunzi bacu bagomba kumenya ese ni igiki kigezweho ndi kuvuga politiki na diplomasi. Reka dimire buri wese waniro tubararikira gukomeza gukora subscribe niba ari ubwa mbere imwe ya mbere unarayikinge iki gace nabo bamenye aya makuru nayo ni ingenzi. Reka